cihatse ugisaba imaze kuzara izagishira dushime hanyuma tugomanire umutima umbwira ko isave yacihatse ugisaba imaze kuzara. Reka tubasuhuze inshuti bavandimwe mukomeje gutega amatwi channel yacu Umubanji TV. Tubonereho akanya ko kubaha kaze mu makuru yacu ya buri munsi tubagezaho. Aha ni ku Umubanji TV, nanjye ubagezaho amakuru ni Kagigi Marcel. Uyu munsi ni ku wa kane ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025. Turaje rero ngo tubabwire uko byire byifashe hirya no hino. Inkuru zacu zikunze kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'igihe kirekire hamaze habera imirwano. Reka nanone mbere yuko dukomeza inkuru zacu tukwibutse wowe utarakanda subscribe. Kanda subscribe, ahanditse subscribe kuri channel yacu Umubanji TV, usharinge link yacu isangiza abandi, mulakinge, mujye muri comment, mutwandikire muri benshi aho channel yacu iyo Umubanji muzaba muduteye inkunga ikomeye. Reka rero tubibutse ko uyu munsi tubafitiye amakuru ashushe aho tuza kwibanda mu burasirazuba bwa Kongo nkuko twabibabwiye. Mu nkuru nanone tuza kwibandaho ni muri Rucuru muri Nord Kivu. Muri Rucuru muri Nord Kivu haravugwa inkuru nyinshi operation zikorwa na M23 bayiga Wazalendo na CMC. Hanyuma izindi nkuru zivugwa ni muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo turaza kubabwira amakuru ahavugwa. Hanyuma muri Sud Kivu haravugwa amakuru menshi. Turaja muri Uvira, tujye muri za Gatogota na za Ruvunge. Hanyuma aho bita kwa Mbogo haravugwa inkuru nyinshi zitandukanye. Muri ho plateau za Minembwe ntitwarangiza tutababwiye uko byifashe. Warikare haravugwa naho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Aho naho tuza kubabwira ku makuru avugwa muri teritware ya Warikare. Naho Kinshasa haravugwa inkuru nyinshi zitandukanye. Turaza kubabwira uko byifashe mu mugwa mukuru wa Kinshasa. Reka rero inkuru zacu tuzikomereze muri Rucuru. Muri Rucuru hari gukorwa operation zikomeza M23 aho bahiga FDLR na Wazalendo na Maimai CMC. Ahangaha rero operation ziri gukorerwa ni muri Rucuru muri sheferi ya Bwito. Wazalendo na FDLR bazindutse bagabwaho igitero na M23 aho bita muri Mirangi muri Mirangi no muri za Cagara. Aha ni muri groupement ya Mutanda muri sheferi ya Bwito. Maimai CMC iyobowe n'uwita Dominika Ndaruhutse bazindutse bayigabaho ibitero bikomeye cyane byakozwe na M23. Aya ma operation rero M23 yabirukanye hariye birabarasa cyane. N'imirwano yatangiye mu gitondo cyo kuri wa kane. Aha rero intego za M23 gukora izi operation bazikorera FDLR mu rwego rwo kugira ngo babigize, dore ko ngo baburijemo umugambi wizi nkora amaraso aho bari biteguye kugaba ibitero muri ya bice za Rucuru baciye muri aya mashamba. Rero M23 kimara kubimenya ifite ubutasi bukomeye umenyera amakuru hakiri kare, babagabyeho ibitero babakorera ama operation barasamo benshi. Ubwo twakoraga aya makuru imirwano yari gikomeje hariya muri biriya bice. Naho izindi nkuru zivugwa ni muri teritwari ya Nyiragongo. Muri Nyiragongo aho bita muri Rusayo Abazalendo bishe umuntu ubwo binjiraga mu rugo bashaka gusahura nk'ibisanzwe, barasha amasasu. Ayo masasu yica umuntu hariya mu gace ka Rusayo hariya muri teritwari ya Nyiragongo. Uwo muntu rero waguye muri iyo mirwano, nanje ngo mu mirwano umuntu wazize ubwo bwicanyi ni umuntu ukomoka muri teritwari ya Masisi aho bita za Kinigi.
Ibi rero bikaba bigisaba M23 akazi kenshi ko gukora operasiyo yigizayo Wazalendo ndetse na FDLR ziri hariya muri biriya bice. Naho tukiri muri Rucuru nuko M23 ikomeje kugenda yubaka inzego z'ubuyobozi, ishiraho inzego z'ubuyobozi mu bice bitandukanye bya Rucuru. Umuyobozi rero M23 yashizeho ni umuyobozi wa groupement ya Pinza, ni muri territoire ya Rucuru. Bamwimitse rwose, ni ukuvuga ko kariya gace kabonye undi muyobozi mushasha. Tumanuke muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu haravugwa ibitero bikomeye cyangwa se imyiteguro y'urugamba, aho ingabo z'abarundi nyinshi zazamutse ziciye inzira zitandukanye hariya muri aho bita kwa Mbogo ndetse n'aho bita kwa Swima. Bazazamuka baciye inzira zibiri, bamwe bazaca kwa Murima abandi berekeze inzira za Gatongo, aho bazinjira ishamba ngo bazaseruka iya za Bijabo. Aha rero hazamutse ingabo nyinshi z'abarundi zifite ngo ibikoresho byinshi. Amakuru nk'uko tubikesha bamwe mu batuye kariya gace bavuze ko hagaragaye ingabo nyinshi muri iki gitondo, tizagaragaye ziri guhambira imizigo yabo berekeza Bibogobogo, ari ukuzerekeza za Mikenke ndetse n'ibindi bice bitandukanye bigize Haut Plateau. Izi ngabo rero z'abarundi ngo zikaba cyane cyane ngo aho bagiye gushira imbaraga nyinshi ngo ni mu bice bya za Mikenke, ngo niho bagiye guhindura, ariho ibitero byabo bizaza byerekera. Nyuma yaho ngo bagerageje za Rugezi bikanga, bapanze ko ngo bazaca muri axe ya Mikenke, akaba ariho ngo bimurira intambara ikomeye, ngo naho zaborohera kwirukana twirwaneho na M23 hariya mu bice za Minembwe. Ati impamvu yo gukomeza bakinjira mu Mikenke ni ukugira ngo zorohere ibikoresho bikomeye, imbunda ziremereye z'abarundi batabasha kwikorera hariya muri biriya bice, ngo haboroheye kubera umuhanda uhaba, mu buryo ngo batwara imbunda zabo ziremereye bakazigeza mu Mikenke mu buryo butabavunye. Aha rero niyo mpamvu bashize imbaraga hariya muri axe ya Mikenke, ngo ni na hafi na Minembwe, ngo nizo mbunda zaza zirasa zikagera mu Minembwe. Iyo rero niyo migambi y'umwanzi afite kuri gakondo cyangwa se afite kukugira nabi abanyamurenge. Ariko cyane cyane hariho ingabo za FARDC nyinshi, ingabo z'abarundi FDLR zarinutse za Kirembwe. Mwarabibonye intambara amaze iminsi bagwana hariya mu Rugezi yuzuyemo FDLR. Aha rero ngo barashaka gukoresha axe ya Mikenke muri izo mpamvu tuvuye kubabwira. Naho za Rugezi intambara iheruka biravuga ko bakubiswe cyane, shirahamwe rya leta ririmo Wazalendo, ingabo z'abarundi FDLR na FARDC nyine. Ahangaha ngo barakubiswe mu buryo bukomeye, aho bivuga ko hafashwe ingabo z'abarundi zisaga 10 hamwe na bamayimayi na za FDLR hafashwe abantu bagera kuri 20 aho nyine muri Rugezi. Naho muri Uvira, tugarutse muri Uvira, haraye hapfuye umuntu arashwe na Wazalendo hariya mu gice cya Uvira. Uvira ikaba imaze kuba nka Goma. Cyagiye Goma mwari muzi ko buri munsi hagwa abantu. Uvira nawe rero yabaye isibaniro ry'abantu gupfa hato na hato. Abaturage ba Uvira rero kubera ibintu byo gutakaza abantu cyangwa se Wazalendo bakomeje kwica abantu hariya muri Uvira, zabaje aho bari kwisabira M23 nabo ngo yaza kubakombora hariya cyangwa se kubacungura, kubakura muri kariya kaga. Twagiye na za Runingu ku munsi w'ejo yiri imirwano ikomeye. Rero ni iminsi birishize za Runingu na hafi ya Gatogota ari kubera intambara ikomeye cyane. Iyi ntambara rero ikaba yarabaye za Runingu ndetse na mu bice bya za Gatogota.
twagiye no hanze y'uburasirazuba bwa Kongo, twagiye Kinshasa. Minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba ari mu kaga aho yokejwe igitutu n'inteko ishinga amategeko isabisha ko babaho uburenganzira bakamuta muri yombi cyangwa se bakamuhamagara inkiko zikamukurikirana. Constant Mutamba arashinja kunyereza akayabo k'amadolari asaga 200 amadolari y'amanyamerika ni amafaranga yari agenewe ibikorwa remezo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero byatumye inteko ishinga amategeko ari ihagarariwe na Vital Kamerhe isaba ko uyu mugabo yahagarikwa cyangwa se yakugwaho inite cyangwa se budahangarwa akabasha gukurikiranwa n'inkiko kubyo yakoze byo kunyereza umutungo. Naho muri Walikale Lieutenant General Pacifique Masunzu ngo nk'intumwa ya Perezida Felix Tshisekedi yari muri Walikale aho akoranye inama n'ingabo ziri hariya muri biriya bice, abamenyesha ko ngo bagomba kwitegura ngo bakarasa M23 bakayikura mu bice yigaruriye. Ayo ni amagambo yatangajwe na Masunzu, yanagarutse ngo anashimira n'ingabo ziri hariya ku rugamba ngo zarwanye, anongeraho ko ngo aribo bakongomani bagomba kugwanira igihugu cyabo, ati nta mucancuro dukeneye kuko twebwe dushaka ko iyi ntambara tuyigwanira nkatwe abakongomani. Ayo ni amagambo yatangajwe na Lieutenant General Pacifique Masunzu. Kisangani harahabereye impanuka y'ubwato. Iyo mpanuka